Nakadaw bagajungi bit COVID kat kendai hapo ke district West Chanta Hills kala nangkiu kat banang mi kisngi nakalyang wailat mi ki shilla MLA ka second Jawai constituency ulalit jurip ika jakashna oxygen plant kabadon ha Jawai Civil Hospital Yalong kumjuru ika Corona Hospital kabadon ha MCH Panelier Jawai buglapintip bahapo kanik district don kam artli ki oxygen plant. Uloong baning kong hi kaladon kajing terwana kaliang ke sorkar banchna oxygen plant tang Hajawai Civil Hospital Yalong. Henry Hadin kajing perkat jingai ke sorkar ringkat katanak jangka kuat kakia kaladon no kajing pen kala balarai baya ke oxygen plant ke balayo sanction in bushwa ha MCH ke jaka bakam don kam namar ki baya bitjing pang COVID ru ki bun ki basya sumar hakani ke jaka. Ha kajing ya day but oxygen plant na wat lat kumno ban penkloy namar hayalong lashna de building kat bahang ni ha MCH pat la perkhat ban bo de prefabricated na kabanta ban la banchna kham klo shushu ya ka jaka bo machine namar kum balong menta ka machine bala yo sanction kaladon halinti ong uwai lat miki shilla. Kumtau kmi linti bai kita yo ban wan kila ban yo ya ka ka oxygen plant kabala ban ai shibon ki jingerap iknong pang. Hakani ka jinglet jurip jung u la sinran lang u deputy commissioner ka district u Garrett LNS Dykes u DM bat HO Dr. KC Ajar u nominated MDC u Lamin bat kiwei nalor ki doctor ki brief shempang jongkat tanat ka kwat ka kia. Kini negi case dang the bone case tu daman negi C and D category. Kini te dau ta wan kanang ni wan paj ya kaniga oxygen plant ko da bu gi yo chna ni po West Chanta Hills district yo. Te kadang ko nang kong em ka proposal ko to chna he tai ha civil hospital. Te hadin ka jing ye perkhat jinga gi ni ba kam dia TV ro ko to ka COVID hospital to ni ha po MCH ni po panelia. Kini te dau snya wo to ho he tai lam to wo em cam ni tăng cắt cắm man gạt tiêu em cam emergency to he ni ha po MCH ni kini te dau ni de wan ni kada rangkat ke jing kelam nang health department jadi arai ke sarkar le to yo bu he ni ha po MCH le ye kini ka oxygen plant kini ke sida wan ni rangkat kini ki do technical person do naga health engineering wing rangkat ki doctors rangkat UDC he ni kini de wan ni de ya pat ki de survey gi te daya thula ri le o kamon yo pun smart ye gani ne ba kam man heta yo ki to do ong yo chna daga de tu kam ga yung ke building ko bo ke tu plan he ni no de discuss with ni naga health engineering wing te daya perkhat yo ki to boy bo di ke prefab ni knang yo smart chu gani ga thau pun chong ye gani ga machine ne ba ga machine da kam man ka te de man go de em go haluti te kam man ni te yo su ko to ka kam man go la chmat te yo luti ko to ha gani ki ti yaw go wan de mo de yo ye gani ga oxygen plan ko ya rap chibot ni bentai ni patient tu kham tam di C and D category oh la dapat ye jing em kam nai ngau ong pi bon jing em kam tang kam man gat te nai tu mo kat kam report bo yo ni to wa bon hi di patient dang biang hi kam man ki tiar tu em kat te to dang biang ni em i kam man kat te em i prat di ni ki ventilators bo man functional te kam man kat te te ya rap jo chibon te kam man kat te ngayo dang biang hi tang wa ho tang em kam chu pen khan chu ya ki tiar gitar du wi rap ni ba ngi tip chakmar ka mon man ga situation ni ba kat kam ga jing ye klang tu ni ba kam ong pin ni ba ga decision yang government to ni ba dep to bu go wi ha po ga district yang i tang wa kani to ga em ga sudden change ni ba yu wa to wa kat kam man kat te he ni to em kam smart do ho kam ong ni te ga jing ye klam yang i to dang lai ga chmat do to ga tai lo man hi go te ye ga building hi te kat kam dia kelam da kam de jing pa yong an tu dia kelam mau gi ni gi nong kre kontraktor tam te le ong gi ga time slam de po ga house ni de de pi kai ga building tang wa daw dependent go ye ga planen ye ga machine go daw wan ra ni pa kat kam ga sanction go de yo kat te to go wi po ga district yong i te kam man kat te da lai chmat to bu chwa ni te ye ga machine wan to daw lai daw ye kelam ne liang yong ga health department go pun smart kat wi ye wala ni pa hai tai le em kam